nenda unaenda kuingia moja nenda kumwekiriza kana Matiang'i enda gutumika kuwanya opposition endo mwegeze ki niki obaini ndwege bainyu endo mwegeze so in benefit of Ruto nikenda ibinde la President William Ruto wasindie kibela Matiang'i akile ndegea ila wethi yino ne kwendo kwa ndo ndo kalaki right wewe zino agwata wewe ziya dina mubea wa na government organization na agwata wewe umbelewa ne adhiye kala kuna abinja sa wetu ila wedi onayo sidikani ila yekebela ne oyu yumbozi ndo isu na isunge ne ndo zunge onayo yumbo dine umbo right dine umbo ibo nenda gukuli ati Matiang'i we mwene ila wa minister wa interior we minister wa education pe maundu ala weki ebindani yo maundu wasu nike serikali itenda unene tuzawasawa nike itenda unene nike nangu ikiti kana Matiang'i na utumeka kuwanya opposition ano ngina ngale ko ne opposition nike kale chene imane ati mundu tu inaki atongu yala mundu wa cha PLP mundu ngoja Matiang'i kabina nikala chama cha PLP United nikala chama cha PLP ki na cha dibaya kuni atongo yo ndeba kuma opposition meko sawa Matiang'i ya diku ya kwa Jubilee ni kala kamiga tune ya wewe so no ngina meka la majenne ni ulega nenda tuda ambitere na magai wewe ngende ai ndio kubita uhuru Kenyatta engeni power tanu kuza atono kontro kachakwa tekela uhuru wa emio de raila niki negolia hii oyo uhuru na kachakwa tega liga masabu ni makura kula ila gachagwa kaete kura ila Kalonzo kaete yes nisisikie kula sasa gachagwa nisisikie sema Matiang'i sio